сіздерге нені қалайым? Қырғыздар өзі негізі жақсы көргені дастарханда шорпадан кейін не келет екен деген ғана үмітте отырамыз да жашайбыз. Ошодан кейін бүгін башкачараак болуп, оңданыбыраак отуруп алдык, оңданыбыраак. Эми ушулардын атын айтпайлар да берейин дагы. Бактылуу болуңар эркесе, Кыргызстандын келечеги кызыктырса, şu бүгүн бактылуу болуп отурсаңар, өлүп кетип 100 сомго берет алдым, үйдөн нан жок эле деп, неме болбой. Ушул биздин тилегибиз, биримдүүлүк экендигибиз ушулардан байкалсын да, бардыгыбыз чоң ырдайбыз. Ошолорду мен чыгарган экен, мен ырдайбыз деп айтпайм. Эгерде ушуларды кошо бирге ырдагандардын уйлары, койлору, эчкилери үчөмүнөн тууп бүгүн барсаңар. Şu köyge gelmey turgan kızlarыңarga жуучу келип, эртең бересин тоюну багын өзүм кылам деп. Анан Россиядан балаңардан извещение келип, апа, азырынча $250,000 алып турум, бизде кризис болуп атат. Анан кийин баклабыз, концертке барып келе бериң дейт. Оңдонуп даярдан бир бактылуу болбой силерден. Kolçağlar menen iki çifte götürdü. Buldu bulusundu, kuşlar bağıma. Bu çağımda orun benim, güldü melek gülün sağına. Bu çağımda Kırgızca bilbey, agardan şaytandan cindi olup atkan mezgilde kayırmasına bir kolçağı olur. Çıkkan mezgilde turmuşka çıkkan. Sivileniye çıkkan, geçirge varıp düğünen içi valayga ketip kalgan kızları. Şunlardalar koşor dağılar, baktılı olurlar, aman olurlar. Uşulurdun devreleri de alışık yerde otursa gerektir olsun. Çok buradayız. Sağ yüzün bir calığı sürüyor.
Kan baratanda hükümet kursa biz ırdap жүрüp Kırgız'ın geleceğini özüz koçalım. Ölümüne şekti karap kütküncü Sizimge bir başkaca oy düşünür Ömrüm sen gayrılmay ketkenine Ağlamaydı Elbette ağlamaydı Hiç bulmasın benden Çöntөгüme sarıp koy üçüncü kolumca bakın. Büyüdüm, yiyip büyünü